Pamirsa Yadiastun Gubernur Bali sampun medalang surat edaran sani medaging indik pelaku perjalanan saning Ranjing Pulau Bali untuk jalur udara kepatutan makte surat keterangan negatif hasil uji swab berbasis PCR. Angkasa Pura 1 utawi Api 1 Mastikayang pacang wenten penincapan kunjungan ring Bandara Ngurah Rai tatkala libur Nataru. Manut General Manager PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Heri A. Yesukado, penarke indik pengerauh penumpang ring tanggal selai Desember mekatah langkungan Solas Talitiri. Raris puncak keberangkatan penumpang ketarkayang memargi ring tanggal 21 Desember antuk mekatah langkungan Roras Talitiri. Yening saihang ring warse sedurung nyane, doh pisan mabinayan. Warsane lintang wenten siki 7 yuta penumpang sane kayahen salami pemargian posko. Warsane mangkin wantah 350 tali utawi tedun ulung 10%. Sejeroning mastikayang keamanan tur kenyamanan pengguna jasa bandara, paiketanipun sampun nyagayang mekatah langkungan siu petugas ring posko monitoring salami periode penguntat warsane mangkin. Tios punika kapasitas terminal bandara pacang keohin antuk nambakin ageng nyane pengrauh sane keanggen wantah 50% saking kapasitas optimal terminal. Pemargin operasional posko puniki kapasitas terminal ketinjapang malih utamanya ring terminal domestik saking plekutus penerbangan Nyabrandau dados 16 penerbangan Nyabrandau. Luwire 14 penerbangan kedatangan miwah roras penerbangan keberangkatan. Penincapan kapasitas puniki talar ketujuan antuk ngayahin penerbangan ekstra utawi extra flight sane kajuang sane maskapai penerbangan. Ngantos rahine urespatine lintang, paiketan Angkasa Pura I sampun nerima mekatah samas 3 pengajuan extra flight sane ketarkayang pacang ngangkut 55 tali penumpang. Bali Pos